tuanga mo tātou uma i leso na a le upu le tua e fau pea e o le whakawau. Pe tātou te whaitau whaafia ma tātou whaalongo whaafia sa lamoni. A sa lamoni e lima taita ina ili ni sabalinga le au whaatua tua uma o le rola. A whasanga tonu mai mo tātou ona o le tātou whiti inga. A wāra tātou walauina mo le atu. Ia man mamalu al Kapeneta, Minister, sui Minister, a mai de nae whai mo tātou. O whaamuia al salamo, i le tangata e sabali le anito. I le whaamuia al salamo, i le tangata e le tūlo na vai, i tūlanga vai o e ang sala. I le tangata e le nofo, le nofoa o e tauenu. E nau o ia le tūlafona lo. Le tangata e mawhau fo ia i lana tūlafona. Lana tūlafona. Tūlafona e whai ai whatinongo o tātou walauina mole tū. O le tūlafona o wā tangata e tausi ai le while mū male nofo whea whani lou wā whapena i ai. O le minister, male minister ngola. Mai le tala salami, na te tai i tātou i le wao mua, tātou tao o toai. Na te leo fo i wha leo ma moe, wha puru e. Teimi e te mana o ni ai, le sosa. Alwa i unga, le tu fo i la tau o e ang sala, i ala o e ang to. Tātou ainga, o le wheau mo moli le nā talu ni tātou tāpena. Sa ili la me tonu. Nau i le alofa mo Samoan. Tātou sāpapali, i luma mani loto mo wala. Tātou roi whono le nei. Tātou o mai mo manatu e o mai tātou o e au whiwhiria. Ministar na ulama, taimata liki wha mai mo le atu. O le potu le nei, o le potu o manu mao malo mo le tuni. A le lei le tō wha man whautautanga tātou Kapeneta, o manuia Samoa. A lape masese tō malaia mo le tuni.